emantungweni emphakathi wase-Ekurhuleni nani mphakathi wase-Phosphorus nani mphakathi wasemabithini. Njengoba silana simele ubuholi bendabuko ngaphansi kwenkosi yethu uKhumalo uNdabezitha. Siyi-branch yasemabithini njengoba sila umhlangano wethu wokuqala lo. Siyabamema bonke abantu sithi abasondele. Ubuholi bendabuko bubaluleke kakhulu ngoba ila sifundisana khona inhlonipho, sifundisana ukuthi ingane zethu sizikhulise ngothando, zihloniphane. Sinogosa, sinabaholi bama-portfolio ahlukene. Kukhona wonke ama-portfolio la. Ubuholi bendabuko. Asinandaba ukuthi ukhuluma yiphi language, asinandaba ukuthi ukuliphi iqembu lepolitiki. Uma silana ubuholi bendabuko sikhuluma izinto ze-unity, ukubambana nentuthuko yomphakathi. Gosa, awushaya amabili. Emantungweni. Mphakathi siyanibulisa nonke Ekurhuleni ngomhlangano wethu wokuqala lona ku-branch yasemabhithini owamantungwa Royal Kingdom. Ebukhosini akukhethwa bani, wonke umuntu wamukelekile. Amaqembu ahlangana wonke, akukho qembu elilida ubukhosi. Sisebukhosini ngoba sifuna i-unity. Mayibuye i-Afrika. Siyabonga kakhulu.